nanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni Thaba kaSambutho bingelela ekseni kuyisabatha mhla ka11 kuNovember 2023 angithi uLwezi mfundisi ngithi impela enyangeni kaLwezi seku 2023 enyangeni kaLwezi ungakhohlwa ke mlaleli ukuthi sikhona kuze indawo einkundleni zokuxhumana iFacebook page nanda 88.4 FM Facebook sikhumbule kuphakameni YouTube sikhumbule kuphakameni sibonga umdalo usigcinile savuka sazaphinde sahlangana futhi sithembe na ubuyile siguqweni manje sewuhleli ohleleni lakho la ohlezi ulalele njalo makuyisabatha ekseni sicela ke nathi ukuthi komdala weinsuku asipha amazwi esokwazi ukuthi siwadlulise singagcini ngokwadlulisa kodwa nathi abokuphila lawo mazwi ukuthina akusiza ukuthi sihlale nje silo sikhuluma sidlulisa ukuthi amazwi ayadlula kodwa azadlule nathi uqobo kodwa kube kaKaShembe ngoba amazwi esiwakhuluma akuwona wethu sesicaphuna emazweni kaShembe bese sikhumbuzana bese sikunikeza ithuba nawe emlaleli ukuthi nawe makhona uphinde ukukhumbula kulokho esuke sikukhuluma usikhumbuze nawe lapha ku 068 7649969 068 7649969 uzosithola ke na ku Facebook page uphinde ushiya umyalezo ipost izongena njengamanje bangathuka abalaleli iyazi poster njengamanje emzuzwini emhlanje izobe singenile bese ukwazi ukuthi kuleyo poster ebhalwe nedate yanamhlanje nesihloko sohlelo ukwazi ukuthi bese ufaka ama comment akho ngaphansi kuyona kodwa sikhona mfundisi sicela ubingelele ake sibingelele ke kubo bonke asebevukile abalalele noma iphimbo lingelihle namhlanje umkhuhlane uke kuba khona kodwa ke idonsi zacile akukho sokwenza siyofela khona kule ndawo ukuwe bokikamlungu bengizothatha isick leave manje la uzothi uthatha isick leave kanti usuku lokuhamba kwakho bese ufika ulifica lolu suku ukuthi awuzanga ngani kanti lona bolukhiya ukungena cha sibingelele sicele uNkulunkulu ke namhlanje asiphe amandla ukukhuluma indaba yakhe yebo sikhulume ngendlela athanda ngayo yena futhi namhlanje ngeke ngathi isihloko sethu sithi sisindisiwe thina sesinomkhubo ukuthi mayothi wenza into kaNkulunkulu kuthiwa ayunzenza abantu abasindisiwe vele sisindisiwe kodwa ngaphambi kokuthi siqale mfundisi nayi ngigila ke manje le network ngithi ngifuna ukufaka le poster sekuzofanele ngihlale ngiyifaka mangisekhaya ngoba network ukuthi uthi ivele kujikele esikhaleni kukhona amazwi kamfundisi uZondo konje uZondo wakephi nendaba wakanongoma mfundisi uZondo wakanongoma awakhuluma ngoJuly 2001 ake ngiqale la masuzwa ke umfoka amadlala umjinti ulapha ethi wangidala uNkulunkulu asuke sesifikile impela bengithi hayi angiqale ngaye khumbuza ukuthi ukhumbula uca udukile ukuyona impela inanda 88.4 FM yathi ke sizwe lamazwi kamfundisi uZondo
Hayi ke siqale kahle ke manje. Hawu. Ya, hayi ke qala kahle ke manje. Ingaqhamuke isiqhamuka phakathi nje ake sizwe la. Sikhumbule kuphakameni Kuningana 88.4 FM.
noma njengoba ikhuluma kanjena nje baningi abantu abeniwe bazofika kuyilolu hlobo yini olukade lichazwa la. Mlalelwe inanda 88.4 FM. Hayi no live lo kade sithi siyawuzama usuze wangena. Sizokwazi futhi ukuthi usibambe live ku Facebook live bake bakhale nabakude athi umuntu awu ay njoba ungekho no live anginitholile ngampela. Hayi ke uzama ngayo yonke indlela i-app ikhona, u-live ukhona. Hayi ngeke kuhluleke konke khona la uzosibamba khona. Mfundisi bake bathi abantu mawuthi ukukhuluma izinto lezi zamasiko abantu esekuboshelwa ngazi abantu kuthiwa hayi awuphelele ebandleni uma ungakwenzile ukuthi ngeke ufake u14 ungaqhoyisile ngeke ukwenza ukuthi kungenjani bese kuthiwa uthi mawuthi hayi lezo zinto zabantu kuthiwa oh konje senisindisiwe. Kodwa ngani washo wathi efika nje uShembe wathi nisindisiwe nina amaNazaretha no sohlabelela sibatshela wasindisa kuqala thina nginabantu abathi basindisiwe wathi efika nje wavela wasindisa amaNazaretha kuqala ewakhipha kuzo izinto
ezinye zazamaketanga nje ekwakubonakala ukuthi no ngoba phela ihlo lakhe libuka phambili yazi uShembe ukabuka into othi athi mayeyibuka ngalesa sikhathi uyibone manje ukuthi akwakufanele lento uShembe angayifaki ebandleni ngoba kuzohamba khambe basinde abantu yabona nje makhona indaba zeinkomo zemqhoyisa inkomo yo15,000 namhlanje kukhulu ukuthi uzofaka ibhande ngo15,000 ziningi nje izinto hayi afika yena nje wafika wazenza nje ngendlela uthi cha uNazaretha masukwenzile u1 no2 kuNkulunkulu uphelele hayi abantu bakuphindisela emuva kulezi zinto lezi ngempela hayi uzothi uthi mawuthi uyayibuka hayi ziwumqansa akusafikeleki kuzona okugcina sekudala nomunye umuntu uthi mawuthi umtshela ngebandla lobuNazaretha athi hayi ngeke leli bandla lifuna ama1000 hayi mina ngeke njengoba ngiyixakekele nje kushuthi ngeke ngilungi la umfundisi mhlambe ake sikhulume khona izinto zasekhaya eingaphambani nomthetho kaShembe bese kuba khona izinto ezikaShembe eingaphezulu komthetho wasekhaya uma usuyiNazaretha ezingaphezulu komthetho wasekhaya othi ubhajwa kuzona masufika ekhaya masuyiNazaretha ufika ukhuleke kuzona ngoba indaba kaShembe yezizwe zonke uma kungenzeka ukuthi abeSuthu baqhoyisa ngembuzi uzothini ngale nkomo ukuthi waqhoyiswa ngayo uma kungenzeka ukuthi iNdiya liqhoyiswe njengoba ethi limema bonke abantu iNdiya liqhoyiswa sofika sithi ndiyena lihlaba inkomo liqhoyisa ukuze lifake u14 uma kuphenduka umlungu sizothi akaqhoyisa ngenkomo ukuze afake u14 kunezinto zegceke zabantu ngamasiko abo angayingcabile uNkulunkulu akaxabene nokuhlaba inkomo uqhoyise kodwa unezinto zakhe zasezulwini ezingaphezulu kwezinto zasegcekeni bengithi ngisazoya lapho bengithi ngibuze lapho ukuthi ono inkobe laba kushuthi babehlaba inkomo ono inkobe abahlabanga nkomo abahlabanga nkomo ono inkobe bafike bafaka iMnazaretha bafaka u14 ngoba bashadile ngesiko labo laseNdiya bese ngithi ke ngibuya la ngifuna ukubuya la lo mshado wasesontweni iwona mshado lo othi wena usunkosikazi ngokukaNkulunkulu bese kuthi umshado wasekhaya uthi usunkosikazi ozongena esithebeni namakhosikazi somndeni akubiko okwethu lokho thina abantu la esontweni kunabantu abangabanga akano ngokezwa ukuthi kwaba ngikhulu ngokwaba ngikhuluma ukuthi mande wabe ufuthi kuyashadwa qala kube khona umqhoyisi kunabantu abangabanga kodwa bafakwe u14 ngoba u14 akuwona owabantu u14 okaNkulunkulu u14 uyingxenye yobuNazaretha uyingxenye yenansuka ingakho mawala indoda noma uhlukana nendoda akuyinto engekho la ebuNazarethini uhamba nawo u14 wakho njengoba uhamba nawo u14 wakho uloku imangalela indoda ukuthi ingakho singekho isihlukaniso la ekhaya ingakho kukhona lezifungo ezikhona engifunde ngicale kweseshumi isifungo kuyahlanganiswa la ethempeleni ukuze ubone iphelele lento okwesibili umthetho awuvuma ukuba umuntu ahlukane nendoda yakhe iphila ingafile agane enye indoda nawe ndoda uvunyelwe emthethweni ukuba ulahle umfazi wakho uma engenzanga okubi nenye indoda impendulo entombazane mayithi angiyukugana enye indoda isekhona lena la
niyaboshelwa. Impendulo yendoda mayithi angikumlahla lo mfazi wami engenzanga okubi. Ngichaza isihloko sika 9 endabeni yomshado. Sichaza ukuthi imshado omibili. Khona umshado wabantu nokaNkulunkulu. Owabantu uyavuma ukuba uthathe omunye umfazi wesibili esekhona lona. OkaNkulunkulu awuvuma ukuba uthathe omunye umfazi esekhona lo. Ngiwathi imshado omibili imupho oqala imupho kona umshado obusha ngawe ezulwini. Lo kaNkulunkulu. Lo kaNkulunkulu obusha ngawe ezulwini. Lo owenzeke eparadise. Ingakho kukhona abantu esibonele sebeyizalukwazi kwathiwa bayoqedela bayokwenza ukuqhoyisa kodwa esontweni bebegida abanye bebefaka o14 babakhokheli abanye babashumayeli abanye babavangeli enzelwe izingane zakhe loka kwasekhaya sebenza into yasekhaya ingoba umshado wesibili wasegcekeni losuwenziwa kodwa esontweni lo muntu uyagida uyashumayela wenza konke ngani ngoba wangena eparadise wafunga phambi kaNkulunkulu mayengazange ayizala izingane engenayo ingane futhi akunankinga ukuthi akenzelwanga le nto manje na ke isho kahle incwadi ithi imshado omibili ngangithe ngizothola ubaba uMkhize khona la eyikhuluma khona lento ethi beqala ngithi kwaku 1940 lento yalemshado le bebona nendoda ithi yona izoshada umshado kaNkulunkulu eyathi izoshada umshado wezulu bonke bethi bazoshada kaNkulunkulu eyayibhinqa ibheshu uthi futhi sasiqala nokubona umuntu ebhinqa ibheshuke nje sizoshada ebhinqa ibheshu nje lo muntu uthi ayi simbuka lo muntu nje ukuthi ayi hlobonike futhi manje lento uthi ezoshada kodwa ngizoyithola ikhona sengiyitholile ngiphinde ngifunde ukuthi angiyiphethe ngiphinde ngifunde le ndaba yeah ngizoyiqala ke ku number 3 lapha encwadini eneyindaba ikaShembe lemngcwabo ngokuhlanganisa kwentombi nensizwa kwakushada izinsizwa ezimbili zakamthethwa emzini kaNkulunkulu kwavela abahleke yeah inkosi yabatsheleka inkomo ezimbili izinkabi kwathi intambama isishadile imshado yabiza isonto yakhuluma yathi izinkomo zami ezimbili ngizitsheleka lezinsizwa zakamthethwa ngoba ngiyabazi banazo izinkomo ziyobuyiswa izinkomo zami ngalokhu kwenza angiqondile yona inyama kodwa ngiyashumayela ngalokhu kwenza inkosi yabe iqonde ukuba umshado uphelele ngalolu suku yathi oyise balamantombazane abeshada akube izinsuku ezisikhombisa elungisa izimpahla zawo emakhaya ngosuku lesishagalombili oyise bawayise emadodeni kwamthethwa ngesinye isikhathi seza lapha ephakathi sizoshadisa inkosi yathi asibuyele siyoshada egospel emakhaya kwathi uma sesiphumile imshado sesimphambi kwayo inkosi yabuza ukuthi ziphi izinkomo zethu esiqhoyisa ngazo ngoba umshado uzophelela khona lapha manje kufuna siyinake le yeah iyasho uShembe menza izinto kusuke kunesizathu wengakazi abantu athi abashadiselwe khona la khona ayikubona kulaba uthi imshado yabo ayiphelele khona la uthi ngabalandi inkomo kusho ziyafunakala kodwa bona abeze nazo la angithi into ayivala la mayilandela le ndaba ubaba omkhulu wayivala lento ukuthi abantu wayithi uyabakhipha ezintweni lezi zesintu uyazi ukuthi sebenomkhubo ukuthi bafike bathi abashadile laba oqedela ekhaya mayisethathwa umakoti la usefika egilwa imikhuba lapha ekhaya nje bakuthiwa yokugqhoyiswa yila abantu abangakholwa aba umndeni hayi umakoti wenziwa ukuthi usethi ubaba omkhulu cha ukuze agwemele yanto ezothatha inkosazana angibaqedele khona la ayithi ngifuna ukuqhoyisani khona la angithi kuqala kwakukhona lento othi umuyizwa kubantu angazi noma ikhona ngempela noma kwakuthiwa intombi miphuma yokugana kufuna ishiye isinyama esilimeni
Oh Manje ngiyakhumbula ngiyengizwe khona injalo kunemkhuba nje yabantu nje imkhuba yabantu manje uzothi wathi inkosazana uyiphethe kahle siyahamba manje uyakogezwa ngesilimo ikona konke lokho ayekuvika kulithi manje uthi ubaba omkhulu nje umshado uzophela ngosuku uzophela khona la sathi zisemakhaya wathi asihambe siyofuna amagusha sazilanda inkomo zethu waphuma ke umshado sesihlatshiwe mina ngishadele emzini kaNkuluNkulu eThemba inkosi yabuza kimi njengoba uzoshada nje unayo yini inkomo yokuhlatshwa na uma sewushada na ngathi cha baba nginayo wathi ngihambe ngiye enkosini yasekuphakameni ngiyocela inkomo ngoba umshado uzophela khona lapho ngaye enkosini yanginika iduna elibovu ngalihlaba kwathi uma sewuphumile umshado sesihlanganisiwe sesiqedile ukusihlanganiswa wathi le ntombazana izohlala insuku ezisikhombisa kubo ilungisa impahla zayo ngosuku lwesishiyagalombili ifike ekhaya nomshado uma umshado sewufike ekhaya ngahlaba ezintombi ezazikhona lapho emshadweni ofakazi balamazwi ababekhona nokwenzeka kubo konke lokhu nanka amagama abo Michael Mthetho amathini Mkhwanazi Richard Duma cathi Richard Duma umfundisi uDuma khumbula ukuthi igama lakwa Richard Duma Abraham Ngcobo Thembe ya uyempela ngoba semzinto bese kuthi abanye uJobe Ndlovu waseMoy River uDavid Cele waseNwabi ngiyabazi bonke umshumela uCele uJakobe Dlamini eMkhomazi yeah abantu labo esibabonile sibaziyo bonke labantu ibona ke babekhona kwenzeka lo mshado angithi uyazwa ke la sekuyohlatshwani ukudla kwalabo abazobe bephelezela umakoti manje na ke into okufanele bayazi abantu ukuthi kunento yasekhaya ngizobethi umshado omile awukuphoqa ukuthi u14 okaShembe akuwona ekhaya yeah ingakho ngithi u14 okaShembe akuwona ngoba kunabantu esibabonile thina sebefakisa u14 nini sebe nezikhundla sebe abakhokhela abanye babo kodwa sebekhoyisa njalo kodwa u14 sebewufakile ngoba u14 owomshado kaNkuluNkulu indoda ngeke kuphuce u14 kodwa uma usuya uyogana enye indoda lenkomo enziwe ekhaya iphinde ihlatshwe ukuthi uzothela inyongo yalapha mugana wendawo kodwa u14 akushiye ukuthi ufaka u14 wale ndoda ngoba kuwona wamadoda u14 okaNkuluNkulu uMnazaretha angithi lento umfundisi ungayifanisa nelento yamaKristu yokuthi ngaphambi kokuthi kushadwe bane engagement party akuchazi ukuthi mongazange uyenze engagement awushadile mawuvele wasuka wena wayoshada wathi hayi lokho engagement lokho nawo kade ku engagement nje le kade yenziwe angakhona abantu benze bayathembisana abantu ukuthi ke bakwenzile lokho akuchazi ukuthi umshado wakho thina ke kodwa ke ngokwethu sigcina sifeshade bese kuba umqhoyisa ukuthi awuzange uqhoyise kodwa umfundisi ukushadisile noma uShembe uqobo lwakhe ukushadisile uphelele umshado kaNkuluNkulu uphelele umshado kaNkuluNkulu susele kuloku kwenuke kwabantu kodwa ngokwasezulwini ushadile akwazi ukuthi ufike ushadiswe uShembe bese uthi awuphelele usawushadiswe iphoyisa lenkosi eke ngithi ke okunye uthi uShembe esihlabeleni sakhe nanti izwe lomemo lumema bonke abantu limema amandiya limema abelungu limema amakhaladi limema yonke inhlobo yomuntu bese kuthi ke sihlukene ke ngamasiko khona mhlambe khona la izweni esimnyama khona abangayisebenzisa inkomo khona abanemshado ehlukile kule yithu yeah sizofika sithi akuhlatshwe inkomo nina kubona angithi ke iyona lento umfundisi ekade ngikhuluma ngayo ngithi valela izizwe ukuthi singene ebuNazaretha bese zithi into yakaZulu le
Yeah. kanti into kaNkuluNkulu le kodwa thina sesiyayithatha siyayithumba siyenza into yakaZulu ngenkani manje umuntu ongaphandle abuke yonke lento ebalwayo athi hayi manje mina ngumswazi mina umsuthu ngizoyenza njani umsuthu mina lento angihlangani nayo yonke lento athi hayi kufanele wenze ukuthi hayi avela shiye phansi umuntu uShembe akafikanga nento yesizwe wafika nento kaNkulunkulu nento kaNkulunkulu manje na ke into kaNkulunkulu kufanele ibe kaNkulunkulu iziyophela ikwazi ukufaka zonke izizwe ngoba zonke izizwe ekaNkulunkulu yeah ngicabanga ukuthi kuningi okunye kuningi okunye abantu abakubuzayo kufana lento makushoniwe bese ngokwesiko lesintu sike sayikhuluma lento yeah ngiyayiphinda futhi sengizwa kuthiwa angikwazi ukuqale nini noma kudala yini sengizwa kuthiwa uma kushona umuntu kuphela 3 days bese kuyokwenziwa imbali umbuzo ke ngokwesintu yini imbali singakakholwa imbali yayini yeah ngoba imbali khona indawo eyithathile eyayikhona ngesintu engaphikisani nokukholwa kodwa ukwenza sokuzohlukana yeah engikwazi imbali kwakuyileli siko lokuthi kuyojikijelwa noma unkosikazi kusokuyogezwa izitsha yeah kuyogezwa ikhali endodeni unkosikazi kuyogezwa izitsha leli ngokwesintu elenzeka emveni kwezinyanga ezintathu manje na ke uma nangokukholwa kuthiwa emveni ka7 days kufanele siye kumalungu ebandla ashonelwe ayohlanjululwa okuqala lokho engikwaziyo angikaze ngizwe kuthiwa kuno 3 days okuyiwa khona sokuyokwenziwa imbali hey manje angazi ngizocela 3 months ngizocela makukhona oyaziyo lento ukuthi iqhamukapi yintsha kumina angaze ngiyibone ubathi yenza emva kwensuku engakhi bathi emveni kwensuku ezintathu ungakahlambuluki uhambe ukwenza imbali ungakapheli 7 days uyenza kanjani imbali ungaphelile 7 days awakabuye ngisho esontweni abakahlanjululwa labantu ngoba phela imbali ifana nokuthi niyobheka ukuthi ngempela umphefumulo wakhe wasuka eniphezulu kwethu kuphelezela umphefumulo yeah ngelukuzwa imbali ayiphendule lento ithi ukubheka nazo manje na ke iyahlupha ke lento kodwa makukhona bayazi ukuthi qhamuke kanjani siyacela ukuthi ke besitshela iqhamuke kanjani ngoba lento ihambelana naleya yokuthi kuyojikijelwa la esontweni ibizwa ngembali kunamaculo nahlatela khona namhlanje lizwakele lelo zilapha kade amathuna abangcwele ahlabelele kuneculo eliculwa khona kuphelezela umphefumulo uyacingwa kahle umphefumulo ukuthi usukile eniphezulu kwethu bese lokhu siyibuka lento yenzeka leka 3 days angikaze ngizwe angazi ke mhlambe khona abayizwayo bakhona mhlambe bayilale ngoba asokusho ukuthi sikwazi konke asikwazi konke njengoba shilo sathi nakho sivulelekile la ukuthi hayi ungayibeka icomment usho ukuthi cha hayi nakho mfundisi engathi udidekile la nakho thina esakufundiswa kodwa kunye ngisho ngithi sithe sikhula ebuNazaretheni bokuthiwa imbali ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngala eMbumbulu kuyokwenziwa imbali yenye insizwa okwathi makuvukwe ekseni kwabonakala phansi kwesihlahla ingcwatshe kusona kwabonakala isihlahla simbethe ingubo emhlophe makuphunywa kiwa khona kwabonakala simbethe ingubo emhlophe isihlahla kwangewona 3 days kwakusemveni ka3 months manje na ke ithi indaba sisindisiwe thina uMaNazaretha sonke sohlabelela sibatshela izinto lezi oyibuka uzenzeka manje uthi kwenze njani ngoba nakhona la kule mshado ukusindiswa
ukungena eqinisweni kaNkuluNkulu. Angithi njengoba ngidlala le nkonzo kaMfundisi uZondo yango 2001 uma ethi umfundisi weinkonzo ukhonjisa usibonakaliso ukuthi izophela lizophela lenkolo yabo kusala uShembe. Now kuzoba nenkinga ke njengoba sibona abantu bephenduka bathi bayaphenduka abantu bayafika babekelwe imigoqo eminye imikhuba engawona namasiko imikhuba yezigodi zabantu ukuthi umuntu ngokuthi mina ngakwithi kwenziwa nje bese yayithatha lento ayishumayela ethempelini ukuthi mongakwenzile ukuthi hayi awuphelele mongakwenzile ukuthi awuphelele sigcina sesinenxova manje ngoba uShembe wayigwema zona lezi zinto njengoba evele wayithatha into wayibhala phansi wathi enzani kanje ngoba manje uthola umuntu wakaZulu nomuntu wangala eSouth Coast izinto azenzeki ngokufana zamaNazaretha sonke kodwa manje sithatha lento sesithi thina iyobuNazaretha kanti iyinto yangasesigodini sangakithi. Cha ngenhlanhla uShembe uyibhalile indaba. Umkhuba sesinawo ungafundi izinto ezibhalwe uShembe. Hey khona abavele balweke nje yibo laba bathi asensindisiwe uthi hawu engani lento ibhalwe uShembe athi hayi nina sensindisiwe. Umuntu umesukume esontweni athi mugana unkosikazi oyedwa awuhlambulukile. Cha angathi kuchaza ukuthini lokho. Athi ugana uqhwasha. La ithini le ndaba? Ithi umthetho kaNkuluNkulu uthi unkosikazi munye. Yebo. Umshado kaNkuluNkulu lo. OkaNkuluNkulu awuvumi ukuba uthathe omunye umfazi esekhona lona. Ngenye indlela labo oqhwasha sibasho sibulala amakhosikazi ethu ekhona. Ngeke abafuna ukufunda lento ingoba abafuna ukwenza izinto zabo. Lethi ibhalwe phansi yabhalwa uShembe. Ushintsha angithi lento kwathi mase kubonakala ukuthi lezi zinto ziyinkinga kwathi hayi incwadi yabashumayeli le akuyo uthi mawuthi uyayifuna kuthiwa hayi sendihlubukile ngoba ngifuna incwadi yaba yazi isimanga sencwadi yomncwabe eyokuqala engayithola ile yayibhalwe uBeckham noma uSteven uBeckham ibhalwe uBeckham ngathola esingisi mina ukuze ngiyifunde lezi zinto ngoba phela sasibancane singakwazi ukuyithola uthi uyifuna eoffice kuthiwa hey umshumayeli wena ngavele ngabo ayikho lento ngahamba ngacinga ngaze uNkulunkulu kuvela kulethela lento hawu ngayithela kulesingisi kaOsteven noBeckham kwayima ngiqala ngiyifunda ethi hawu lento thina sifunde asivunyela ukuyifunda belungu bayazi badlula thina ngoba phela ikhona abelungu bayakwazi ukuyithola abayifunde bona engikubuzayo la kunyeke ukuthi mokuthiwa umshado kaNkuluNkulu uthi unkosikazi munye owabantu umshado wabantu ngoba uShembe khonto ayenzile wenza ikam wenza ijamangweni wenza isipholi kumhlangano ongemhlangano uthi umbuzo womunye uma unkosikazi egula ke ngoba sivunyelwe ukusondela kubona ngizokwenza njani ikam ulakheleni uShembe ulakheleni ikam engani ilento iqaka emfundisi ethi izithi insizwa yilindile ekamo ziyiphekela zenza konke hayi khona indoda yona engafuni kuphela ifuna angithi lento ukuthi ufuna ukuveza ukuthi unamakhosikazi aletha ama-train nga2 akubike lokho kodwa inkinga ithi indaba yabantu uma egula ngizoya kumuphi wena uthola nini isikhathi sokukhuluma noNkulunkulu ngoba phela kulindiwe la wena usho into yakho nje njalo unkosikazi uma ubona uyagula lo muntu uyakomunye mebegula kanye kusho uzogcina entombini ngoba phela ukugula kuyimvelo ngo wena awuphili ngaphandle kaNkosikazi njengoba uNkulunkulu ethi unkosikazi munye ngalesikhathi sokugula kwakhe wena ulindile ukhuluma noNkulunkulu lo munye useyinsukwini ke noma ke lo akekho ke insukwini kodwa unokugula nje mhlawumbe uyiphathele umkhuhlane noma into ezithile nje sekufanele uye entombini ke manje into engazakhuluma ngawo uShembe nangikhulumile la musu ubhekisisa
ngisho kushadiswa manje abasayifundi lento abantu ngoba babalekela ukuthi bathi wathi uShembe asiwole tando yabantu wengeke abhale lento edlala akukho la kadlala khona Shembe akukho la ilento kwekuthathwe izinto eziningi bese zimbathiswa inkosi ilanga bese iyaphendukezelwa futhi into ayeyisho ingabe sabekwa ngendlela ayisho ngayo noma nangesimo ayihlukisa ngaleso sikhathi ukuthi kwakwenze njani mayethi akwenzeka ukuthi yebo ngoba ukuthi masuhambe emaphepheni ngababudlomo lapha bese ufika ayithola lento kwakunje sikhathi ethi inhlansuthi ayithathe kwase kwenze nje ngoba ngithi akhona amaphepha kababudlomo mangikhumbula nawo la khona inhlansuthi ayisiganwa ngaphandle kakhulu so manje kwakunesimo inkosi ke manje yayisisinqanda ngaphakathi ngoba inhlansuthi siphumele ngaphandle ingane izothatha uba ngoba manje inhlansuthi yayisiphumela ngaphandle inkosi siworried manje uthi hawu ingane zayigcina kangaka bahamba abantu bayolanda amaRoma bayolanda abantu la ngaphandle balanda intombi yonke indawo sekwenze njani yakhulunywa leyo ndaba yavela futhi ukuthi inkingi ikephi kwase kuvela ke manje ukuthi ahleli phela amakhosazana azosuka ke lamakhosazana nawo aye ngaphandle phela ngoba nampa sebeqala abaphumela ngaphandle mase soshumayela indaba yokonakala kwethu siyishumayele njengendaba kaNkuluNkulu nayo ke indaba indaba kwakulungiswa ukuthila ithini kwakonakele kuthini yeah maze uphakama lapha ya uthi hayi ilanga lathi awusayiqala ekuqaleni ukuthi ilanga lifika lapho nje kwakwenze njani umuntu ofikayo kuzoyithola lencwadi ayifundela athi nathi kuyawolwa la ekhaya kanti ubani wabhala lokho hayi uShembe pho kuqhamuka lokho kusho ukuthi uShembe akazazi kwani uyayiphikisa uyaphendula lo muntu ahlangana nale ncwadi uyayiphikisa uShembe uzothini lapho ukuthi uShembe ufika khuluma into aphinde ayiphendule ayiphikise yena kanti cha ithini esesiphendula amazwi kaShembe sesithi thina uShembe kuningi oyukubone ukuthi konakele kodwa ke uma usubhekisisa kunendaba engisanda kuyizwa noma ngisanda kuyikhumbula yokonakala kobuNazaretha yonkosikazi wasenyakatho emngceleni wasemzansi neMozambique owaphenduka waba yiNazaretha uthi lonkosikazi mexoxa uyixoxa kuyilanga lofakazi inkosi yayivula inkonzo yofakazi kuphakameni usiyasukuma lonkosikazi ukhuluma ngesibonakaliso asibonile ukuthi ufike kanjani la kuphakameni uthi lenkosikazi ngibona ubaba bengezi la ubaba omkhulu wathi nkosikazi uyaya yini kuJuly submense kuJuly uthi ngathi kuyena baba nginayo imali angiyi uthi wayesethi kulungile sohamba nawe uthi xa ubaba uthi ngizohamba naye sohamba ngenyawo uthi ngase ngibona cha uzohamba ngenyawo uthi ngathi ngibona khona lapho ngase ngibopha imithwalo uthi wafika wathi asami uthi sithema siphume sangweni wasethi ngizophuma ngala mina ngizophuma ngala uthi sasiphuma ke uthi ngihambe ngahamba uthi ngafica kulo abantu abaningi endaweni enkulu behleli phansi bebona ngathi ibandla uthi bokukhona inkosi yabo ebihlele ehlalweni esiphakeme uthi ngasondela ukulalela ukuthi ithini intshumayelo yakuleya ndawo uthi ngifike ngathola ukuthi bokungashunyayelwa uthi bokusukuma umuntu ngamunye uthi ibuza lenkosi ibona ithi ngifuna ukubuza ukuthi sizokwenza njani ukuze sibulale ubuNazaretha ngicela imbono kunina uthi ke bebesukuma uthi lenkosikazi mayixoxa uthi kule ndawo afika konke babesukuma abantu athi omunye sizobafaka ubufebe uthi athi inkosi yabo ubufebe uShembe unomusa uyayigeza ifebe athi omunye asukuma sizobafaka ubuthakathi athi haya nazi uShembe uqhamuka noNtandabathakathi wanoNtandabathakathi nabathakathi uyabageza kuthiwa kwaqhamuka zonke izona ezikhona emhlabeni uthi bayibala wathi uShembe cha konke lokho uShembe
sekugeza okuyisona nje yakugeza uthi kwathi egcineni kwaqhamuka omunye inkosikazi wathi mina into engicabangayo ukuthi sibafake ukuxabana bodwa sibanike ikhali balwe babulalane bachithe igazi uthe sithi inkosi sengevala ubufakazi useqedile lo uNkulunkulu lo othuma uShembe njengoba sifuna ukuphazamisa akabafuna abantu abachitha igazi sihlobelele ukuthi 199 akabafuna abantu abalwayo ngeke uShembe abamele naye Fundisi wayesethi phumani hayi lungile qedela wayesethi phumani ke niyobafaka inhliziyo ukuthi baxabane bodwa balwe njengoba kunje nje ake sigwinya mathe siyabuya usuzwa nje lapho usukhona impela kusikhumbule kuphakameni sihamba nayo le ndaba yokusindiswa ngoba manje ukusindiswa kwabanye kuba ngathi into eyinhlamba umuntu mayithi sindisiwe thina maNazaretha sonke siyohlabalela sibatshele sithi sisindisiwe thina kwasho uShembe wathi sisindisiwe thina ziningi ke izinto esezikhona manje obona ukuthi no ubuNazaretha buthi buyakhula bese buyayithumba lezi zinto ukuthi cha bathi mabekutshela abakutshela zona bakutshele ngathi zinhle kodwa ekugcineni njengoba athi uShembe zonke izizwe ziyoza la wathi uShembe kuyoza zonke abamhlophe abansundu zonke izizwe kodwa ezala nje zizodwa Africa hayi fike ishayeke zithi cha zala iSouth Africa futhi ayinase Africa yonke excuse me hayi nina nisibophele emasikweni enu akaZulu lento nje yakaZulu hayi bese beziyaqala izizwe ihlehle kanti thina esilimaza umsebenzi kaShembe mfundisi ake siqhubeke leli gama lokusindiswa leli gama lokusindiswa mhlambe ke ngifunda incwadi nje ukukhululeka emthethweni kodwa ngizoyiqala lapha ku4 kanjalo nani bazalwane bami nani ngabafileyo maqondana nomthetho ngomzimba kaKristu kuba nibe ngabo umunye lo wavuswa kwabafileyo ukuze sithelele uNkulunkulu izithelo ngokusindiswa kuchaza ukunakelela umuntu wesibili owumphefumulo noma owumoya ngoba uma sisenyameni sisuke sigula sisuke sibubula yeah kodwa uma usuphila ususindisiwe usukungesezokufa ukufa kwesibili chaza lokho ukuthi nje wase ngizuza ukukholwa angiseyo ukufa kwesibili ithike lencwadi kanjalo nani bazalwane bami nani naba ngabafileyo maqondana nomthetho ngoba nanithi manishayela umthetho nithi uzophazamisa inyama yenu ekugcineni uNkulunkulu wavusa umuntu wesibili ongenanyama ongezwabhlungu okuwumphefumulo saba abantwana bakhe waseManazaretha ukuphuma enyameni ungabisakhanukela lutho lisenyameni kusho ukuthi usinisiwe lapho akusekho into ekuphilisa wena ngaphandle kokusindiswa uNkulunkulu ukuthi awusalambi ingakho kuthiwa nakufa nakulamba akukho uzosehlukanisa nothando kaNkulunkulu ngoba sesisindisiwe ithi ke 5 ngokuba kwathi sisenyameni ukuhuheka kwesono okwavela ngomthetho kwasebenza ezithweni zethu ukuthelela ukufa yithelo sesisindisiwe akusekho kufa okuthelela inyama yithelo ngoba sesisindisiwe manje impilo yethu siyadlula enyameni kepha ngalokho sikhululiwe emthethweni sifile emaqondana nalokho esasibanjwe yikho ukuba sikhonze emoyeni omusha kungesegameni elidala angithi egameni elidala sasikholele ekuthenini
kufanele wenze lokuyana naloku uzuphile kwa mawuzeli wena uligingise elinye. Kodwa namhlanje mase sikhetha uNkulunkulu sesazi ukuthi kufanele simemeze yena sesithi noma ngafi inyama. Kodwa thina ngeke sife ngoba thina siyona inyama. Thina sesiyini sesumphefumulo kaNkulunkulu. Sesinamathele umuntu ukusindiswa ke ukuba semntwini wesibili ongafi. Umuntu wesibili ongafi ngeke ngifunde enye incwadi ngolele ngaphesheya kuyona leyo. Ithi ke yona uma uyifunda kuse 17 kodwa siwelela ku19 manje. uRoma 7 lengufundayo. uRoma 7:19 so sifike ku25. Ngokuba okuhle engikuthandayo ngikwenzi. Kodwa okube ngingakuthandiyo lokho ngiyakwenza. Yini edala kube njalo? Ngoba usindisiwe, ungakasindiswa. Usahlulwa inyama. Ngoba manje konke inyama losuke ifuna lezi zinto. Ubuswa inyama uyibulele. Uthi uzwile kahle umthetho kaNkulunkulu kodwa ithi inyama cha. Ithi inyama lalela kubhlungu. Kanti inyama mesifile uthi noma ngabhlungu kodwa kuzoba mnandi emphefumulweni ngoba mina sengifile enyameni, sengiphila emphefumulweni, sengisindisiwe. Uma ke ngenza lokho engingakuthandiyo akuseyimi engenza lokho. Kodwa isona esihlala kimi. Sona sihlala ke emoyeni. Isona sihlala enyameni ngoba inyama ikhanukelo kwani? Okwenyama. Umphefumulo ukhanukelo kwani? OkukaNkulunkulu ngoba okaNkulunkulu. Ngokuba ngiwenamela umthetho kaNkulunkulu ngokomuntu ongaphakathi. Ngakho-ke. Umthetho kaNkulunkulu ngiwenamela ngokomuntu ongaphakathi kumina, umuntu ongaphandle kumina lo inyama sengimbulela ufile, sengisindisiwe ngaphakathi kuphila umphefumulo kumina, kuphila umoya kaNkulunkulu kumina. Kepha ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho wengqondo yami. Ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. Ilona ke lo mthetho osezithweni zami ukuthumbela lapho. Ukuthi umuntu onkosikazi oyedwa ilokho kusho umuntu onkosikazi oyedwa umegula manje umthatha apho umunye wena ubuswa inyama uze umuntu ayohlangana nomuntu obonayo uqandwa amanga ngoba efuna okwenyama efuna unkosikazi wesibili noma wesithathu athi hayi kufika ukhokho noma umfethu ongaziwa umuntu ongaziwa na uma wakho oyihlulo owaphuphuma uthi ufuna ukuganelwa. Hawu hayi angithatha unkosikazi wesibili ngikuganela inkanuko. Inkanuko. Kodwa ngakaze ngiyibone igcawu njalo ebandleni ekuthiwa lezi ke zabantu abaphuphuma noma bashona. Hayi namhlanje kushadiswa abantu abangasekho. Fanele zibe khona phela nezigcawu zabo. Ake sifundeke. Mina umuntu osizi ngubani oyakungikhulula kulomzimba wokufa na. Umzimba wokufa umphefumulo wokusindiswa. Makabongwe uNkulunkulu ngoJesu Kristu inkosi yethu. Ngalokho mina ngokwami ngikhonza umthetho kaNkulunkulu ngengqondo, kepha umthetho wesono ngenyama. Nanso-ke indaba enkulu kakhulu yokuthi sithanda izinto uNkulunkulu angakhulumanga ngazo. Namhlanje uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu sengicabange anganoma yenzeka nakwabanye abantu. Ngithi inkosi yasekuphakameni ilanga ngolunye usuku ekuphakameni. Ethi ningacabanga ukuthi menila emhlanganweni nizokhuluma indaba zenu. Uthi ngiyahamba ngelinye ilanga lapha kwamadokodo. Utha ngifica ningayikhuluma indaba kaNkulunkulu, ngifica nikhuluma indaba yenkomo zenu nezimbuzi zenu. Kakhulu umfundisi wangikhumbuza kade ngihlangana nobaba uMphemba eThekwini ngeke ngaze akukhulumisa naye einsukwini. Manje ngihlekisa ukuthi akazi ukuthi wayahamba lapha ekuphakameni enganakile semfana uthi wayena 7 years thambe eculela ingoma yama Soul Brothers uthi angishawa akazi waqhamuka bani
Obe uyabona ukuthi wayiqondiswe semncane Yeah. ukuthi azi ukuthi hey ayihlatshelelwa lento la kunezinto zakhona Yebo. kukhona okungenziwa mola ka uthi wafundiswa emncane ha noma wahlangana nomshumali nombani wadonsa uswazi walifaka walifaka hayi ndambo icula la bezingekho iziqongololo ufica abantu bamile bawu5 bamile egcekeni emzini kaNkuluNkulu yonke leyo nto into esiyenzeka manje ongaziqhamukapi mukhuluma ngayo ubona ukuthi abantu baphathe kabi khona okunye okungiphatha kabi njengoba inkosi ithi emadokodweni ngifika nikhuluma indaba zenu zeyinkomo zenu mokuphuma inkonzo yasekuseni uthi ulalela abantu uzomunye senkonzweni kaShembe athi hey mhlongo hayi ngeke ngahamba hayi uyathandaza lo mama kudunyisa umama ulandeni la kudunyisa umama ulandeni la hey yathandaza liya ndoda ulandeni la hey enkonzweni ethile hayi bathandazela laba bantu ulandeni uzoshumayela omunye umoya ulandeni la ilento ke mayisidala ukuthi mokuphuma inkonzo yasekuseni ngathi ngingahamba ngiyohlala phansi kwesihlahla ngiyibukele iBhayibheli mokuphuma inkonzo yasekuseni ngempela uthi umthetho asikhuluma indaba kaShembe abodwa bayikhulumela amathenda hayi mhlambe ngcono yamathenda hayi ingcono yamathenda hayi ingcono abanye bakhuluma indaba yebhola abanye bakhuluma indaba yintombi baze baphikisane kuyabuyelwa enkonzweni emini baxabanela ukuthi uhleke ukuthi iPirates ishayiwe iChiefs ishayiwe ngoba akusakhuluma indaba kaNkuluNkulu uhlele esontweni sehlubukile ikiyongena inkonzo zemini uhlubukile mewathiwa inkonzo inikwa lo muntu ade bexabana naye ngoba akekho asezolalela ukube bebekhuluma indaba kaNkuluNkulu ingakho phela kukhona ukuthi uma kungena inkonzo kuba no 15 minutes wokuhlala ethempeleni sokumenyeziwe nihlale ethempeleni akwenziwa namhlanje 5 kumenyezwa inkonzo lo muntu basithatha isikhathi sokuthi akhiphe yonke lento angene nayo ungena nazo indaba sihamba sobabili sihamba sikhuluma asikayiqedi indaba yebhola yabona ngena naye esangweni menifike esangweni nizoke nime nifuna ukuyiqedela u52 ngifuna ukuyiqedela niyiqedela ayifowethu asikhohle masiphuma soyikhuluma cabanga siyabeka ukuthi masiphuma la siyoqedela hayi indaba kaNkuluNkulu nizoyizwa kanjani ke lezo khulunywa ngaphakathi ngoba nje uqedela le suloku umbuka ukuthi ayi wena ubhizi la ulungisa amaphoyini ngo1980 vele sabahlula ngo1980 laze liyadlala futhi nebhola la liyangena ngo3 nalo akasayiqedi inkonzo sithobuka ibhola thina ukusindiswa ke ukuthi ungabe usangena ezindabeni zokuthi ukole bani kuwina bani awusalazi ngisho ukulazi kuwena iloko ukusindiswa sokuwina uNkulunkulu kuphela kuwena manje na ke ngo52 kuyamenyezwa angena umuntu ahlale phansi isagcwele lento kanti uthi uShembe 15 minutes ngo4:15 kumenyezwa inkonzo ningene ngaphakathi nifeni hlala nilinde uzindla ngoNkulunkulu manje ukhipha yonke into okwenzekile isikhathi uthandaza yangaphuma uzoyikhipha manje ulindile nokukhumbulayo so usengayisho uNkulunkulu awungikhohle ukuvuma lesi anisacishelani ngishihlo senisethempelini seniphambi kaNkulunkulu sasa abantu sokufaka inansuka sonke namadoda engathi kufanele ibuye inansuka engathi kwakufanele impela ifake bukusisa ngendlela osokuyiyona sekuyiyona but ayi ngene esontweni umboza ungene esontweni mengangibingelelanga umuntu omosephamisa isandla kodwa sekuyingozi ngeke isalunga manje ngoba manje uthola isikhathi sokungboza bese uhlala efonini manje ulibele TikTok umboza inansuka uvula uTikTok ufaka ama-earphone asikuboni awukho nje straight ke la yabona isikhathi samanje andi mungayile esontweni ukuthi uhlela athi umuntu ngisesontweni usesontweni ubhizi ukuthumelela inkonzo wasibhedela ke namhlanje uthi ungaphakathi esontweni ubhaliwe lo muntu bese esontweni uyithume same time inkonzo iyaqhubeka ayiphelile
sengiyitholile la mina ngiyini ngomuntu ongaphakathi akekho beya emikhuba ke lesikhathi sokuthi sibe sithi sisindisiwe kuyo kunjalo treat spy kahle kahle ubengayile enkonzweni ubeyothathela ukuthiwani enkonzweni hey kube mfundisi isikhathi manje 21 minutes past 5 sisehoreni lesibili inanda 88.4 FM uhlelo sikhumbule kuphakameni 4 to 6 njalo ngamasabatha sihlezi sinomfundisi uJS Mhlongo inkosi mayivumile usuke khona njalo mangisakhumbula nje la mfundisi othi nje kancane ngikhumbula lento esikhulumayo nje sengikhumbula indaba yomunye umshumayeli mokhuluma le ndaba le ethi inkosi langa yathi kihamba phakathi komuzi ibheke ifice nje hayi sikhulumela indaba nje engahlangene noNkulunkulu indaba zethu nje sodwa sikhulumela nje ezinye izinto kanti kufanele ngaye empeleni nje sikhuluma indaba kaNkulunkulu masemzini kaNkulunkulu isithi ke le ndoda iumshumayeli ithi ngelinye ilanga bathi bese kuphakameni kwase kwenzeka nje behlele edokodweni beyixoxela indaba zabo baxoxa kanti sebekhuluma izinto engasafanele ukuthi bayikhulume uthi yathi behleli bathi bebona kwakuthi shwe umbane edokodweni wangena washaya lapha ekhoneni uthi bathi dlangelele bathula bonke hawu yini le uthi kwabazi imizuzwana nje mhlambe nje 5 seconds besathukile uthi ayisishindu uthi bashawa into abangayiboni baphuma belakanyana omunye phezulu komunye kulukuthi bebangomnyango bagcwala igceke kwaxakeka ukuthi kwenze njani babuya kancane babuya baze bazongena futhi edokodweni lethi kodwa umuntu usengena nga1 sebesaba ngisho ukubuyela edokodweni hayi emva kwalokho bahlala bathula kanti izothi inkosi la ngamasiphethe inkonzo bese yayikhuluma le ndaba ithi nibuye nicabanga ukuthi isemakini la akona emakini la isemzini kaNkulunkulu abanye bashawe ingilosi la ekhaya egcekeni ngoba bese behleli bekhuluma indaba engasezona indaba kaNkulunkulu kwase kucunuka ingilosi yayisefika ibashaya hawu lo muntu sathuka lapho uthi hawu kanti kukhala induku nje seshawa abasezulwini ukuthi ke thina ke njengoba ke isuka ingakhali ke le nduku sizwe bukhoma ikhala enyameni asazi ukuthi ke abasezulwini bacunuka besebenze njani kuthina uma sebesifica sesikhuluma izinto engezona ezikaNkulunkulu uma befika phakathi kwethu sihlele emzini kaNkulunkulu ngoba kubalekile ukuthi sazi ukuthi masiphakathi komuzi kaNkulunkulu yonke hayi ukuthi masithi sikhuluma indaba sikhuluma umuzi wasekuphakameni kuphela yonke imizi le ekhona imizi kaNkulunkulu la nje kukhona umuzi wafika kwakhiwa uShembe umuzi kaNkulunkulu lo okusuke kufanele ngazi sichitha isikhathi sonke esiningi masikhona iyo le ndaba leyo ukuthi sesinqena nezincwadi sihlale sikhuluma la sithi ikhona izincwadi siyasiza ngisho ubaba uadvocate TH Mnyanto wasibhalela lezi zincwadi ikhona intshumayelo zenkosilanga zikhona indaba kaBaba Mkhulu story of Shembe 1 2 le ncwadi yama volume u5 ubaba uMnyando usasitranslate ile ngesizulu wabhala ama volume abamabili ukuthi indaba kaShembe 1 indaba kaShembe 2 ngiyacabanga ukuthi usephezulu kwalezi ezinye manje ziyoze iphelele lokho ezenza zonke nga1
Yindaba ke lezi kube sichitha isikhathi siyithathe siyifunde njoba de mfundisi kade ufunda zona indaba ikaShembe sifunda yona indaba yalabafana kwathi abaqhoyisa khona la eThempelini ngoba into yakho uShembe le ekufanele ngathi sithi masidideka singaloku sidideka sishona le sidideka bese sivula incwadi ukuthi ayi akasibheke ukuthi uShembe wathini le ndaba leyo ukuthi umuntu ufunda incwadi kuthiwa hayi le ncwadi akuyona eyabashumayeli le ndaba le indaba iyoba phela kodwa umuntu ayibheka incwadi ngaphandle awukho la kubhalwe khona ukuthi incwadi yabashumayeli mhlambe sekufanele bayenze njalo ukuze kuzobonakala ukuthi hayi le ncwadi yabashumayeli isikhathi ke manje is 26 minutes past 5 sisazoya kuma comment lapha ya ku Facebook siye kuma comment lapha ya ku WhatsApp silapho ke endabeni yokuthi cha indaba kaNkuluNkulu injalo nje ukuthi kumele njalo ngaso sonke isikhathi sihlale sidlinza ngayo ukuze sokwazi ukuthi omunye mayiphuma eceleni omunye ambuyise omunye hayi ukuthi sibuyiswa amazi akhe uShembe uqobo sibuyiswa amazi akhe uNkulunkulu uqobo kusasa ngizobe la ku-asilungiseni ngikhumbuza abalaleli 6 ntambama 29 sobe sithi asilungiseni njengoba sobe sithi asilungiseni nje 6 to 9 ngizobe nginensizwa la uRasalem insizwe ke yahlala eTopia iminyaka emihlanu yonke ihlala eTopia izobe isixoxela ngohambo lwayo laseTopia izisixoxele ngisho nokungena ebandleni lele kuthiwa i-Orthodox Church Ethiopian Orthodox Church noma i-Coptic Church yase Ethiopia isitshela ke indaba yalabo abantu ukuthi uNkulunkulu bamkhonza kanjani ngikhumbula ngoba sikhuluma indaba kaShembe ukuthi khona abantu abadlinza ngoNkulunkulu kufanele ngahleli mayithi inkosi langa kufanele asikhuluma indaba zethu sidlinza ngoNkulunkulu lapha ya uzomuza uRasalem ekuchazela ukuthi hey wafika wabona olunye uhlobo labantu abamkhonza ngendlela ehlukile uNkulunkulu lapha ya kunenkonzo ka6 ekseni kunenkonzo ka6 ntambama zonke insuku kodwa uyena ozobe echaza kahle le yantu ukuthi kwenzakalani uthi lapha ya zonke insuku uthi yabona kunosuku makhulunywa ngoMoses kunosuku kwaziwayo uthi abagcini ukuthi kwakhona uMose kwaze ukuthi kwakhona uMose wazalwa ubani kwakulesingakhi ezalwa lali njani izulu ezalwa lalibalele laliguqubele lalina uthi izinto lapha ikhulunywa ngamadini uthi lapha kunezinto eziphathekayo ukuthi makhulunywa kuthiwa uAbraham bese kuthiwa yabona la uthi khonje kuthiwa la uthi hey yazi ukufuna iBhayibheli yantu uyicabanga ukuthi ikhonjwa ukuthi hayi uthi ufika eTopia babe bakukhombiseke bona hayi badlala ngani la ngeze umfundisi ungidi ethi bafike bakhonyiswa la kwakuhleli khona uSathane ezolinga uJesu hayi kaIsrayeli ke lapho benomfundisi uNtombela belapho kodwa owabuye umfundisi umthetho wasitshela ukuthi ayi bafike bafica amathuna amabili kaJesu beyadideka ukuthi liphelile ukuthi ilona manje njengoba kuRasalem ezobe ekhuluma nathi kusasa uzobe eveza izinto ezifana nalezo ukuthi khona izinto esezenziwa le manje uzosuka la weka Israel kanti usudlala abantu lapha abayishayela indaba ze-tourism esekuvele kukhonjwe nezinto ezingekho kuthiwa ikhona ngoba sekwenziwe ibhizinisi futhi yena ubone inkinga yabantu uzosichazela ngisho nangabafundisi bakhona ukuthi baphe umfundisi ukuthi makuthiwa umfundisi uphila impiloni wenze njani khona amadoda angaphekelwa abantu besimame ayiphekela wona asuke sekhethe enye inhlobo yempilo asuke sehlala enye indlela ngikhumbula
thana sekuphakameni njengoba wena mfundisi kade usho ukuthi umfundisi wayethi mayizohola umhlangano wayifika kuqala afika linde lo muntu udla ukudla kwakhe wefika kuqala usuke elindile usuke engathintelwa abantu izinto eziningi ezenzela yena ngoba manje uzobe ekwelinye izinto uRasalem uthi ubone yabo nje bethi bayikhuluma lezi zinto ukuvuke zonke izinto eke kuzwe nawe uyikhuluma uthi laba abantu basaphila lobungcwele uthi hey laba abantu baphila enye impilo abantu afika abantu abathi mebegula ungamzithi ngizothenga idiscipline hayi athandaze abantu othi megula bangasho ukuthi uyafuna ningadokotela bathi usubabonile nabahlangabezi usubabonile nabahlangabezi yilabantu okukhulunywa ngabo-ke la kule ncwadi yabaseRoma uRoma 8 verse 35 uyofika ku-39 ethi ngubani ozahlukanisa nothando lukaKristu na noma ukuhlupheka noma ukubandezeka noma ukusingelwa noma indlala noma ukuhambaze noma ingozi noma inkemba into edala namhlanje kuphuma inkonzo yasekuseni sikhulume ngobaba abashaya idayisi sikhulume ngobaba abachathayo ingoba inyama yethu ayifile ukuze sibe abasindisiwe emphefumulweni sisanakelela inyama sisanakelela ukuthi uSambothi ufaka uthaya ngofakile kufanele mhlambe lo thaya wawuthola nje waya kumama ongaphesheya wamnika ibhodlela uSambothi unomuzi omuhle asinakile ukuthi umuzi ophelele umuzi esoya kuona ezulwini ithi ke miqhubeka lencwadi ithi kulotshiwe ukuthi ngenxa lakho sibulawa usuku lonke sithiwa sizimvu zokuhlatshwa kepha kukho konke lokho siyakunqoba nokunqoba ngowasithandayo abanandaba ngisho noma ngakhona ubuhlungu noma ngakhona indlala bathi kodwa khona owasithandayo lo wasithandayo akathandanga inyama kuthina wathanda imphefumulo ngoba ngesikhathi esakha wasakha ngodaka wabona singanyakazi wasethi ngiyabathanda kodwa wesefaka umuntu wesibili amkhipha kuyena okumphefumulo wakhe waphefumulela udaka lanyakazi manje ke ithemba lethu lisekuthenini noma dilika leli dokodo noma lingalamba leli dokodo kodwa ngelinye ilanga leli dokodo lesibili elafaka wena elumphefumulo liyophila lona ngithi ke lencwadi miqondo ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingilosi nababusi nakho konke okukhona nakho kuzawona amandla nakuphakama nakujula nantenye edaliweyo akuyukuba namandla ukusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu uKristu uJesu inkosi yethu thina lesahlukanisa thando lukaShembe asithanda ngalo eshiya ingane zakhe lesahlukanisa lusahlukanisa sesingene ngaphakathi sibiza abantu kuthiwa bayathandaza sithi ayikhona ibhizinisi lapho uShembe uyahluleka ukuthandazela abantu manje woza lapho angena umuntu uyakhuluma naye athi umuntu hey masunikelile enkosini mina ngitshela ngalutho udlule kumina edokodweni sihlukane nothando lwaNkulunkulu kunzima mfundisi ngicela manje 25 to 6 ngibheka uWhatsApp noFacebook ngoba ivele isale lento kuvele kuvuke okunye kanti sesizophuma bese ivele iyasala lento ngizoqala lapha ya ku Facebook page we inanda 88.4 siqala nje ku WhatsApp babuhlongwane uqala ekseni babuhlongwane uye sibingelelile ekseni nje sivuka uthini babuhlongwane la othi ngibo hayi WhatsApp babuhlongwane ake ngiqale la ku Facebook zamani Christopher Mseleku uthi sibonge nje enye
nje enye yamasonto aqhakambisa impilo yobuntu akufani nakwamanye amasonto abakhuluma ngabelungu sibonge nje iqhakambisa kakhulu le uNkulunkulu kunokuqhakambisa ubuntu ubuntu impilo yabantu iqhakambisa kakhulu uNkulunkulu John Mahamutsa naye ukhona la kunanda 88.4 FM ikuphelile ama comment lapha ngoba baya comment abantu baka comment lapha ku live njoba sinu live lapha ya ake sibone kusikhumbule kuphakameni sikhona ke la kusikhumbule kuphakameni ubhomba mkhwanazi uthi ngiyabingelela mfundisi babsambuthi selinikhulume konke kodwa nakho kuthi uShembe wabizwa uJesu entabeni yasenhlangahlazi kuthiwa uma ethi inkosi ikubusiku usuka eshudeshi kuthiwa indaba kaJesu ekuphakameni yaqedwa inkosi langa mhla ithi akuthandazwe kuShembe lokho kwadalwa ukuba kuhlubuke abaningi namandi manje ke mkhwanazi ingcobo yayisho lento ukuthi uyithathaphi ngoba incwadini kaShembe nje uthi mawuqala nje ufunda isihlabelelo njoba kuyisabatha nje uthi bandle elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba manje mawuthi wathunywa uJesu kungcono ubuyasicacisela ukuthi uyithathaphi ngoba sivula incwadi lamasikhuluma bese sithi nayi incwadi ethile nje elula nje isihlabelelo uShembe uyayikhuluma nje lento ngoba ngisho okuyiyona engazi ukuthi bonke abantu banayo ungenaso ke nesihlabelelo kunzima kakhulu kodwa ziningi incwadi uShembe uyachaza ukuthi wathunywa ubani wabizwe ubani mhlambe ngiyengayilukhuza lento kuthiwa ithi incwadi isihloko sasithi uShembe enguJesu uShembe enguJesu iblo incwadi no khona inkulumo kababa kababilanga isihloko sithi akuyena uthi uShembe nguJesu umuntu owelalele ichaza ngenye indlela wechaza umoya methi enguJesu wengachaza ukuthi uJesu lo wafikayo wechaza ukuthi ezokwenza umsebenzi owawenziwe uJesu kukhona umuntu umfundisi la ngamvala ku Facebook lo sikhumbule kuphakameni ngoba ubeqamba manga ubefika abhala into athi yakhulunywa uShembe ngathi mase ngimlandela wathi wayisholo yena kumina wathi cha uyena osuke ebhala lamazwi ngaze ngiyambuza mina ngathi pho usukusholani ukuthi abhale uShembe bebhalo uwena wathi yena ufika abhala amazwi akhe bese wapha uShembe ngathi mina hayi ngamvala ngamblock lapha ithi inkosi ikhuluma yona qobo layo ikhuluma inabantu kungekhona inkonzo ithi uJesu umefika yayiveli ikhona kanye nezingilozi kaNkulunkulu ezulwini umoya kaShembe ubuveli ukhona uhleli nezingilozi ezulwini aswazi ukuthi uyini noma ingilozi noma ngaphezulu kweingilozi kodwa ngicela ungaphezulu kweingilozi ngoba uthi uma efika uJesu eselinyaziwe uthi zadinwa zonke ingilozi mawusufunda incwadi isihlabelelo samaNazaretha number 7 sifakazela leyo ndawo selithethiwe icala emhlabeni lonke phumulani inthozi nabantu bakhe kwakufanele ngesikhathi abantu bebulala uJesu zayiphuma ingilosi izobhubhisa umhlaba kwathiwa ningabe nisawona umhlaba selithethiwe icala kodwa wathetha icala kwabo umoya lo kaShembe uShembe uqobo lakho waphuma wathi ngiyahla ngiye emhlabeni ngiyehla mina bengifuna ichazwe uyena ubhomba kodwa mithi lento oyikhulumayo uyithathaphi ngifuna yena umkhwanazi asichazele ukuthi lento ayikhulumayo uyithathaphi no sengishola ukuthi ngempela lapha inkosi iyachaza ukuthi ayithunywanga uJesu iyachaza ukuthi ayithunywanga nhlobo uJesu ithi iyona qobo lwayo iyona eyasuka ngoba ubuNazaretha uJesu wayekhweza ukukhuluma ngobuNazaretha wabulawa ngenxa yobuNazaretha uthi uShembe mina ngiyovuselela ke ngiyahamba ngiye emhlabeni ke ngiqhubeka la ku nangu John Mahamutsa uthi ukuthula kunina nonke
enilalele nami ngikhona nginilalele lapha e-studio bhekani lusalo finca sibonge ngolwazi Pilonhle kaboko eqolombe ukuthula e-studio nginilalele ngisematikwenanda siyabonga ulwazi bayachoma abagcotshwa abanesithembu ngezwe omunye ebuhleni ekhuluma ngoqhwasha kodwa incwadi ithi yaneliswa kumthando umngakho hayi umngakho hayi Nhlanhla Dennis Ferreira amen mfundisi nobaba uSambothi ngiyabonga ukusipha indaba kaNkuluNkulu emathempeleni siyingcosana kakhulu abantu babuswa izinkanuko zenyama uShembe aniqinise niqhubeke nokusipha ukudla komphefumulo ngikwamasho amen Nhlanhla Ferreira Ferreira ngabe bayaqhoyisa yini hey Ferreira Ferreira isho di Portuguese uzoxoshwa kuthiwa uqhoyisile Portuguese ake ngibone futhi la ngiqhubeke bheka ukuthi ubani abanye abakhona madubi isidlo sikaThonono Mbatha ngisacela ukubuza ngalena yamakhehla amadala athatha izingane ezincane bazenza abafazi kodwa bekhona abafazi abadala esonteni abafelwa amadoda abanye bazala balahlwa ngobaba bezingane awabafuni amakhehla afuna izingane umthetho kaShembe yini lo angazi ke noma uthi bakhona abanye amakhosikazi alahlwa amadoda asifunda umthetho kaShembe kuqala asifunda umthetho kaShembe kuqala uthini ngomuntu olahliwe cha kwalethe bathatha yabona ungazi ukuthi bafike bacaphule nje ngendlela ayibeka ngayo ngazi nje bafike nje kuyathathwa bakhona abafazi ababekiwe ukuthi ufike uthathe yabo ngendlela ayisho ngayo nje uyathatha nje kukhona incwadi la ethi lokho kusho kungukuthi ungabe uyifisa intombi eseyiganile omunye umuntu ungayibheka kangakanani kunkosikazi osegane enye indoda elahliwe uma kuthiwa ungayifisa intombi esigane lamakhehla ngeke akwazi ukuthatha amakhosikazi asegane umthetho kaShembe uvuma uthatha umuntu osegane omunye umuntu cha ikhona ngithi mina ngendlela athi uthi akhona abafazi abadala esontweni abafelwa amadoda usho ngazi uthi umuntu mayefelwe indoda bese kuthiwa thatha usehengiwe uyadayisa usungathatha la umuntu mayefelwe indoda engasafuni ukuganwa njengoba ethi maye wadala sithi nje mhlawumbe una 50 years vele ngisafuna egane ngiright noma ngamncane omunye asafuna egane isinqumo sokungenwa ngisho la eBhayibhelini incwadi yaseKorinte uyithathela wena manje ngakho ithi inkulumo yakhe ethi bakhona engabe bathatha engazi ukuthi laba abantu abala kukhona abantu ababekiwe nje bathi sicela ukuthathwa thina manje abathathwa why kuthathwe laba ya ngoba laba bakhona nabo bathi bafuna ukuthathwa laba abafelwe abathathwa uvusa lento engiyikhuluma manje ukuthi ngempela siphambene nomthetho kaShembe intombi esigane omunye umuntu uthi ayishadile uyazi uthini esigane omunye umuntu manje siya-adjusta lo mthetho ayithathi intombi esigane omunye umuntu hayi indlela ayibeke ngayo lenkulumo yakhe ukuthi ngiyazi okunye kusukela ngisho nako Facebook khona nje isithombe esikhona lapha ku Facebook kubekwe nje ubaba omdala nengane ehlambe la ko 17 18 uma sekulandelwa kahle cha yabo indaba ukuthi moyithatha la ko Facebook iyahlupha hayi umshumayeli lo baba wayo ingane wayishutha nayo ikushuthi iyacelwa kodwa uyise lo ohamba naye hayi ukuthi futhi mase ubabuka bayafana yazi basho labantu okunye indaba yokugana indaba yokugana eyinhliziyo zabantu ababili yebo akuyona eyokukhomparaise ukuthi ithini iminyaka manje na ke noShembe akena uShembe othi amakhehla athathe izingane amakhehla methanda izingane akhuluma nazo yivuma
hayi ukuthi umthetho kaShembe hayi futhi ufike kucashunwe einganeni engathi khona la ishwa khona kuyakhuluma ibo mhlawumbe ingane yabona engathi ikhehla ngizolithanda cha nalento ukuthi umuntu akazazi nezinsuku zakhe zokuphila akalazi noba mhlawumbe uNkulunkulu umbekele yena lo ngoba mhlawumbe lo muntu uzokhula azahlanganisa 105 years ngihlale kade sibuka umkhize la umkhize ugane kwazi kwaye kathathu bahlala umkhize baba badala ashona unkosikazi wathatha omunye washona wathatha omunye buka ke manje mhlawumbe uyazi uNkulunkulu lo mncane mhlawumbe ingakho phela emakhaya kunendlu kagogo bekuvele kwazi ukuthi isikhathi esingoba basuke bebancane ibona abagcinayo ukuhamba bese kusala bona babheka ikhaya yebo abahambi kanye labantu khamba umkhulu uqala ingakho lihlale kunendlu yakagogo ngoba ugogo uzogcina ngoba vele uthathwe emncane ukuze kusale yena ngemuva kodwa ke ayingene esontweni lento ayingene umthetho uganana kwabantu uShembe akanamnikela wenzile uthi ikhehla likanwa ingane hayi ke sila sikhumbule kuphakameni babuhlongwane eNewland uthi mina yesabatha ayibenhle kwabangcwele amen babuhlongwane obabuhlongwane usithumela imessage 3:20 ekseni ubeselindile hey engakho ngithi hayi kababuhlongwane bekufanele ngiqale ngayo ngoba uyena umuntu kwasho ukuthi uWhatsApp wethu ke hey ulayisha kancane ngibona hayi soqedile manje ama message emzuzu i13 13 kushaya ihora lesithupha manje sesiyasonga mfundisi iyahlupha le ekhulunywa yilensizwa le yokugana ngoba iphambene indawo zombili esontweni iphambene bayithe abantu abasesontweni mebebulawa inkanuko yenyama bayushintsha umthetho kaShembe yebo ngaphandle abantu mebebuka indaba kaShembe ababuzi yes bathi kaShembe kodwa ke basuke betshelwa yibona laba phambanisa umthetho ukuthi la kuthatha isithembu sowathi umthetho kaShembe sengiyifundile incwadi emshado le nalento i-social media nje izinto eziningi ezenzeka lapha ku-social media ungazi uthatha into uthi mawuthi alandela lo muntu uyithatha athi hayi lapha ku-Facebook yabona iqale lapho nje ukuphuma eceleni umuntu uyabona lo muntu obhala ku-Facebook akayi sabatheni akayi ku-23 akayi ku-14 mongunkosikazi akalona neNazaretha uhlasela amaNazaretha omunye yabo uyahlasela ngento bese ithatha into ayithi dlwa lapha ku-Facebook bese uyithatha wena uyayiconclude lento kungcono ukuba usibekele mhlambe isigameko esithile ke asaziyo yena esingesihle ngabe siyazi kodwa futhi naso ebesingadingi ithini esidinga labo bantu mhlawumbe umndeni noma umshumayeli noma into engizwile kumkhwanazi befuna ukukhulunywe ngayo ngibone ngathi hayi ukuthi ngoba manje seceleni kwalento esikhulumayo uyabona iyasondela kulento ufuna ukuchazelwa abantu ngiyamona into emhluphile naye ngendlela abeka ngayo nami ngiyakubona ke lokho kodwa manje ngingakho ethi manje ufuna sihlale kuyona siyichaze ngoba kusho ukuthi uyahlupheka ngakho ethi ngcono ukuba uyibeka icace mhlambe into uthathelwe yikhehla noma kwenze njani cha ngicabanga ngithi uyabona khona ku Facebook kuthiwa thatha amakhehla manje akazi mhlawumbe uyafika ufuna ukwazi ukuthi kuye kwenziwe njani mase kufika ebhentsini ngoba abantu abaningi kade bazi ukuthi muke wala ukugana muke wala ukugana uyaxoxa esontweni bazi lokho abantu abaningi shutha amakhehla athola izingane nje ingoba mwala ukugana uyaxoxa esontweni hayi ke nakho ke bazi ukuthi usuyayicacela bazi ukuthi ufoswa abaphathi mugana ya kanti into engekho leyo ngelinye ilanga mokuqhamuka ithuba umuntu oyichaza lithi mokuyocela hayi ke kwenziwa kuphela ebuNazarethini mokuyocelwa awumi uthatha inamba yentombi anime khonini nikhuluma indaba yini phambi kwabantu abadala belalele kungakhuluma indaba yothando kukhuluma indaba yokuthi uwakha kanjani umuzi uqala ugana kanjani umuntu yeNazaretha uyabona ke uma usuyibeka kanje kungcono mhlawumbe ubukhuluma ngokuthi ukuphoqwa kweingane ukuthi igane ngoba ngazi ukuthi
yabo ngendlela ayibeka ngazi ukuthi manje amakhehla athatha ngazi ukuthi ingane suke zikhona bese lifike lithatha nje ikhehla ngoba kuphoqelekile kusuke kuyimpoqo na i-message la kamvangeli ingena angibingelele bafundisi uma uqala nje ukhuluma uvela ubone ukuthi ikhulunywa umuntu ohlelekile nofuna singene empikisaneni ngiyabonga umva uvela ubone ukuthi ikhulunywa umuntu olahlekile nofuna singene empikiswaneni umvangeli uyasinqanda manje la uthi ngathi singena sifakwe empikiswaneni uyabona ukuthi hayi sifakwa kwi debate manje ngakho nami ngizama ukuyibalekela ngoba ungcola umuntu ayikhuluma into iqonde ngqo uthi la ukuthi uyabuza ufuna ukuboniswa mdlalo ngoba manje sizokhuluma izinto ezisuka ku Facebook la nangu Tsotetsi la ngiyabungelela Buthabo nobaba umfundisi nayikhuluma indaba nami kunobaba okhonza kaShembe ngeke ngimusho igama nesibongo uthi kumina ucela ngimsize ufuna ukugana inkinga unkosikazi wakhe uyagula manje ufuna umuntu ozomsiza ngoba akasakwazi ukwenza izinto eziningi uthi uShembe umkhombise mina ngathi mina ufike kuwena akafikanga kumina kuzongitshela uvele wathula akasangihluphi kushawa ngale system yaseyiyoni ukuthi umuntu yazi yaseyiyoni othi ngikhonjisiwe hayi angithi uyambona nje lo into kule ngitsotetsi intombazane manje na ke into yokuqala usewuphulile umthetho uyakoshela usewuphulile umthetho umubuza Puleng ubehamba uPuleng umuntu esimjwayele Puleng ubehamba nabakhokheli cha umongo ukuthi mhlambe indawo yabakhokheli ubehamba nabashumayeli cha ubeshela umuntu lo behlushelwa inyama ubehlushelwa inyama nje umuntu lo kufuna amtshele ilalela webaba wena phuma enyameni sindiswa usindisiwe usalindile noPuleng ukuthi cha akeze uShembe namazi ongitshela kufanele angatshela wena wedwa mina ngangitshela uzoganwa yimina kahle bekufanele athume mina kodwa hamba uyongilekelela loya uyongisizela nanga umuntu wami phela kuba ubethunywa uShembe lo baba ubezothatha uPuleng amise ebhenjini hayi ukuthi ahambe ayokuma ngaphandle noma phone ngabe ufonini uthunywa inkanuko lo inkanuko zokuthuma kumuntu ngoba uthi ukhuluma ubumbuka hayi uveleke uPuleng wabuza umncamla juqu umbuzo la ukuthi awafika kwena wangafika kumina inkinga le ilento le yathi umuntu ngiphupha ubaba wakho noma uma wakho akucala into engaka hayi uma wayengayenzi lento noma ubaba wayengayenzi lento wayesefika kwena futhi wangafika kumina noma angafika kumuntu ke la emndenini qhamuka umuntu wangapha manje uthe mugayela utshwala wayengaphuzi nje lo muntu inhlobo wayengaphuzi inhlobo wayesefuna utshwala futhi uhle nezidakwa la ihleli khona hayi thanda ukuba inkinga umuntu omnikelelwa lo umkhiphe idakweni hayi no hayi cha ubuza umbuzo uPuleng siyabonga isikhathi manje sithi imzuzu isemhlanu hayi sesihamba impela ngiyabona imbungi siseduze isifuna ukusikhipha angithemba ukuthi akusalanga lutho ake ngibone kuyokwenzeke kube khona ama message angena nje usuthi uyaphuma hayi akhulutho la phinde ngibheke ngala hayi akhulutho hayi sibonga kakhulu kubo bonke ngibonge futhi kwesasinabo eDakonya ngesonto edlule siyaphindela futhi eDakonya mhla ka9 December siyovala unyaka ke kuzobe kokugcina isewuphuma iposter nezikhuluma izophuma nezihloko sobe sikhuluma lapha ezikwazo zizophuma sizobe sikhona ke lapha yakusuka ngo10 kodwa mhla ka9 December 10 kuya ku4 ntambama
sobe sikhona nje imini yonke ngalolu suku lomhla ka9 December sengenzela ukuthi nabe bengakezwa ukuthi idakhonya mhla ka9 ngoba khona ngeke wangibuza ngasho ukuthi no idakhonya sizoba sithi mhla ka9 ukuthi angaka wakhipha ama poster nani kodwa ke sesiyasho futhi mhla ka9 sobe sikhona idakhonya sisazobheka ukuthi ubani futhi abanye abazobe bekhona. Mfundisi ake sivalelise naye imbongi isondela. Siyavalelisa kubo bonke abebelalele. Ngixolise namhlanje umkhuhlane ubungasendla. Makhona la umuntu engakhulumanga khona kahle uNkulunkulu asithethelele. Kodwa ngiyacela ukukhona ukuniphilisa uphathi walezi zinto. Kodwa kakhulu emathempelini. Emveni kwenkonzo ka9 ngicela sikhulume indaba kaShembe. Singa advertise inyanga nabathandazi. Asikhuluma indaba kaShembe. Umunye ubatshazwayo. Ke sibonga nami ngibonge kakhulu sibonga uNkulunkulu wasekuphakameni osiphile ukuthi namhlanje sibuye sizohlala lapha sabelane ngazi indaba zikaNkulunkulu wasekuphakameni njengoba ngishilo ngathi kusasa Nkosi mayivumeli 6 to 9 ntambama asilungiseni Queen Rejoice uyanozobe sishayelela uhlelo sizobe sinaye uRas Salem osuka kaMashu ezobe sinaye la ezobe esichathazela ngenkolo yobuRasta asichathazele ngohambo lwakhe lokuhlala eTopia hayi eTopia kuphela nako Kenya le ndoda yabona futhi uvela ubode angazi lutho ngempela la ezweni ngilo ngithi ngiyazi angazi lutho isichathazela ukuthi ihambile yabonani kodwa indaba kaNkulunkulu esuke ikhuluma kakhulu usuke ekhuluma indaba kaNkulunkulu kakhulu ukuthi ubone abantu abamkhonza ngandlelani uNkulunkulu ukuthi cha khona abantu abakhonza uNkulunkulu engibabonile mina uthi cha bayimisela labantu akudlala inkosi mayivumile ke njengoba sengishilo ngathi kusasa 6 to 9 asilungiseni abaya einkonzweni uNkulunkulu wasekuphakameni ahambe nabo bonke abebelalela inkosi zibabusise utshele nabanye ukuthi ngesabathe ezabo bavula inanda 88.4 FM ovuka manje ke opapa manje mhlambe lo lishona ilanga uyoyithola na ku YouTube lenkonzo noma lelu hlelo kade silwenza namhlanje likazi sikhumbule kuphakameni kwinanda 88.4 FM inkosi ngibusise.